aing kayak asup sekolah sekolah pramuka. Kalian derang karo mawi meureun. Sampeurkeun poe. Kom. Taeling sia, pesenan mak baju pramuka. Si Ipong aya arek sakola. Tah meuli cuka. Dan nu nita meuli cuka. Siapa yang dasupun ke karanda ge? Pong, sakolaan urang deukeut tuh. Rek naon sih naik kuda? Bener-bener teu jelas ya. Geus saya udah keberang manten aing. Manjem banten, Pong. Eta saboga banten jeung naon jeung punten ka aing. Siang saya udah. Gila. Duh, Pak Ajar semangkat cenah ya. Satu aing kemana di dieu? Ini ge leungit. Buru-buru oge rek sekolah ih. Saja. Masa geus mangkat ayo mangkat. Sepatu aing gua buru sama. Tuh itu batu-batu. Seberang bego keberangan sia. Ayo. Ya tawer mah ya pakai. Anci kanan mah. Gila buru pakai semakin. Rabu mau sepatu ibu. Gila buru ih. Kaje mau dicari kanan ku guru ge. Yang penting mah niat sekolah ayo. Saya sama ini mah ngarit. Gila ayo udah sama. Kaje nu sepatu guru ge. Curi-curi mabuk. Sama berangan ayo udah. Maaf. Jangan sih mau nu kieu. Minum lah. Sembuh ah. Jangan langsung minum. Irit ieu duit. Semau lah sieun irit. Paling jager di sekolahan. Bang Malaka. Siapa? Pong. Oh, itu mah ke baju putih abu sih. Main apa naon deh? Mantep tadi ngomong kayak teh poe Senin. Si ana we dongo. Oh, baik Kamis teh pakai baju bodas. Oh, berarti saya mah ke baju meureun. Siap mantep tadi ngomong. Sesi sama Celina melegbang. Sia lapar lah nanya ke budeg, kayak budeg. Tuh, mau ka Jogja. Nyawa engah teu nyambung ngomong jeung siapa. Iya, siap kudu beuteung lain. Nanya ke Proma. Dirojok poe teh leang ceuli. Si Ipong aing boga salah naon sia, aya nyari ke tonjol. Bodoh amat. Pak, angguan. Orang bolos yuk. Sia karek ke asup, saya kan bolos. Nyoblos ya man, boga KTP gencan. Jelas Pong hayu orang bolos, era aing make baju pramuka. Bunga engah. Sia teh anu teu jelas dikaitkeun kana yang bendera saku aing. Geus bolos aing sorangan dah. Hukum karek asup sekolah, saya kan bolos. Pagi, Pak. Eta budak kayak kieu karek datang. Aya naon, Pak? Urang hiji-hiji pesan anak kucing. Ari si arek sakolah pareng ngaon kebo. Buk meni bareureum kitu. Si bapak mah norak, tangna drama Korea. Drama Korea. Nah, drama Korea. Tengah lalarti aing kana nu kos karar itu. Wah, si bapak mah nu kikian teh pa yeuh. Nu kikian teh tah. Dok edan sia mah. Cicing sia di dieu, aing nyaut bunting heula. Kada heula, Pak. Kunaon tah bunting? Jeung motong buk sia nu bareureum kitu tah. Pak. Gila tuh nu bolos, Pak. Bolos, Pak. Aram jadah aing ditipu budak leutik. Wah, ini teangan eta budak. Nah itu lain City. Teka mana ya? Rapi amat. Dapetin bayang. Ayo si Yati, reka mana? Rapi amat. Rek cawe aing.
Siapa gelis-gelis dagang cuek. Saan rek dagang cuek buat jelas ya. Masa ti bingung mau rek dagang cuek. Ayo rek beli hampelas jelas ayo ngomong sama dia. Nih, ega sih anu teu jelas. Ah bener ti mantep kayak gitu. Bener naon buat teu nyambung aing ngomong di sia mah dasar torek. Jangan ngelak lu mah, ini mau gitu. Tim Jagger kiumnya mau gitu aja. Sekali pong, kuna sisya, duduk anjing lain. Duduk siapa main? Coba taing, hang minum. Pong lebih akun pong. Setik. Siapa lebih akun karunya ya kok? Siapa pakai kacamata? Ada konser lain. Aing rek sekolah konser. Kunaon sih duduk sapam? Iya sama, buka aing rek dicukur. Sadeuy bu, koneng kitu, stay pali gue. Abe naon sih sia buk di koneng kieu? Sama narora kos satpam. Nyuruh si kokong teh sia. Si Kokong pong, tenang podai. Biasa panduan wae jeung sia. Tadi nama main mangkat bareng jeung aing, tapi main malah bolos. Ku main bolos sih? Eta sama main pang bedaan, make baju pramuka. Magel eta budak. Pesenan make baju pramuka. Teu eling. Ayo bubah, sekolah bubah. Udah manusia. Sampai di kelas sekolah, lu bolos jeung aing. Air aja buuk. Sia eta, make sepatu bot, pajar kuli bangunan. Bener sih pong, aja bu. Heeh, serius aing mah. Buk, si Neng buk sekolah buk. Bisa jalan montes sekolah sia, dicari kanan kumis yang ke. Kepengsin buk ieu. Mau ai, cuma berat. Penting bang sepatu bot doang, pada tes sekolah. Sekolah kanan kayak kumi aja. Oh, geus kan dari itu saja. Paling setrap sia pusat Pal Medan. Tik. Baturan yang bolos yuk. Ih, sudi aing mending gawe menang duit. Asa teh suit jeung aing mun saya lain lu jeung aing bolos. Ih, saan ngajakan suit buat jelas ya batai papanasan sih sia jadi bolot. Bisa aing mangkat gawe. Terus si Ipong terus si Siti jarang las. Balik bae lah. Sapam jas. Mayo. Semuanya. Woi. Biar takut. Woi. Apa ada sia woi? Nyahun palnya aing bolos. Buset, atas si tim nih rapi, hari ke mana ya? Sumpen saya rapi, mereka mana? Ih, tadi Adina, aing kakak anu nongkrong. Adi, aing perasaan tuh boga Adi. Ai eta si Kokong, pan si adik kakak ini si Kokong. Wih, sudina aja saya boga Adi kos jenglot. Saya ke mana gitu? Aing rek neam gawe pong, pusing gelembur bae. Sama kecapean, dengan gawe, mending gawe jeung aing. Gawe naon kitu sia? Kugu hirup sia ge luntang lantung. Celai di dieu, celai di ditu, terus teh foto. Serius aing mati, gajina gede. Serius sia, gawe naon emang pong? Gawe di PT Mamo, daek bung sia. PT Mamo, naon emang pong PT Mamo? Mandian monyet, daek bung sia. Sia nuku aing pandian pakai tangkal honje, terus pakai gebog. Sama seru kene nyumpah keneng paeh. Sekalian we boehan. Bisa engek dengan si Kokong nempo teh sia. Bangke ucing diteangan sia mah. Tuh aing tadi nempo di ditu. Tuh bener saya di ditu. Buru, geus gerakan itu. Geus kangenan ban ka sia. Saya kira-kira gawe itu ka ditu. Tauran gawe kuing embung. Tuh di aing tita mandian monyet mah. Geus lah. Mung mandian monyet tuh si Kokong pandian. Lebon!
Hoax ya. Kan. Kawan. Slow ya, slow. Action. Siapa neng? Sap. Zamana Rora, kosatan bangsatan. Ayo 3 2 and action. Ini kong. Agak terpokok. Oke, kalau tak budak. Wah Senin pakai baju pramuka. Aing pelajaran sekolah aing duaan. Action. Ayo sulit saya lah itu jangan bolos. Hihi, saan aja kan sulit sih. Penting kepanasan sih ya jadi bolot. Cocok teh sih. Bener gitu. Action. Ayo sulit sama neles itu jangan bolos. Hihi, saan aja kan sulit sih ya. Action ya nyawa sih. Action. Anjing. Action. Siapa? Terima kasih. Ternakan dia kita. Action. Gue di PT. Gajinya gede, tapi gede gaji. Cut. Ya lah. Apa sih? Action. Serius aing mati, gajinya gede. Serius ya, gue non emang kok. Gue di PT Mamo, gajinya gede. Gajinya gede, gajinya gede. Nah, itu sih kong soalnya. Kita buat